Lakhain koi bes karbiang long pen Meghalaya hoi tapara havaralong ahoy pilar khasi pinaratum ke phangno dak adimalong an kedam tang pai pai ni phai isiar ni MLA Rup Singh Teron pen Japonsi KSA Hamren Regional Committee Socheng Amreng Border Development Committee tapat SCB Daniel Hansi pen danglok tapat ronga saratum chelangsi ke phangno dak apilaradim humridam bangso ka humridam ahut pilar phangno dak lo potsi puthot ke sompon thujia phan MLA Rup Singh Teron pen pangdakpon anparta adoya hoilong kaching thora sai kedeng jia phan pherang ke pen karjuo hut MLA Rup Singh Teron pen sai kedeng jia phan kaching bai tang ateng ki klempon jia phan pachini sila batu bintim da meeting lolo non sarkar pen la da boda area la to towar ve dim katiar pon me viding katiar pon lang viding katiar patumi sidi tum mane kar benglong utamas council CMC phalo la MLA tum dolo kadoi do thailo MCTM tum lolo se non bake basically central pensi tribal area development po aphan pensi non bake 19 department phan ke border long si basically ke dak bang ke klempon po kasi ke klem tang ta dolo no ke klem je bang ta sarkar ta non mane karbino autonomous council long alunang le alo je tribal area development aphan 19 department pini pen mo tarik ke ban ke DPR tiana po da so DPR central along lo nang po ha tum bang prabling pen da chiklo nang bong section po laga dak development basically ke towar lo melo lang lo community hall lo pen stes pen kan tot perte tawar tiar po apen se bang dak bang ke agapre be te do po mi long tek be ni do po bing do po apen dak hem so be tin takim te tang hai asman bharo long dit na pe long po asela da bak ke central tum si project bang se nong deng de lo aso deng ke patubi si alu nang le lo tum mi se ching bai ta pi to kok lo asi ning thelo la so skim ben bang ke tum border area pen dang lo ang tan ni tung ka do tribal area kar beng long ang bong poita la so skim ben bang ke pen ang ka ching tur ponje pan tum thek pon long lo la tapadalong pilar kelang asai deng derapi arsigjit ke claim ki dam ponje phan lang hempi forest IB along KSA claim bang phu anparta aduya hoy along ke do rat pen chingki chingbai pedosi soluk sodak atomon puthot nangka pajap long li det jia phan chingki je than pon Karbiang long pen Meghalaya ahoy abangke kedam tang pharo kreser kebra phokebra isi aningkan jang minify cricket homarni India survey pharo kreser kebra troxy kebra isi lapen troxy kebra hinia tengpensi dopo pusi Meghalaya CM Conrad ke sangma ningje etlo setame Meghalaya ratatuma bangke amithang CM alam anta arju bang vedetlo pusi MLA Rup Singh Teron pen ningje pon ponang po te ka jimai ting sai pen si klem ponang kok po don dak le po ho dak lo mang Meghalaya benda bang lo asam benda balo litum da dulu hakki lo ngang dak binong lo lage la bang la ta prang long ni kapang hang du la bang da prang ta solam da cheng bai bom lo non ke la tum lang ka long po ho helang po he da po ho yi pom bo i lo non ke tum da da uni de lo asini tum ta sarkar phang pu ba ke pilar bang ke ditum along tin abang ta dak krihini bagdu aso krihini da pilar ke re erected kori dei po tum ta demand lo pe tempo pola ba ke ta itu mbong kam da ke claim kli itu ke kaching bai pen si claim po de da ke tu himalu penal pot da banga adim banga enyo epona apran song apa ha mangali lo kapong ho ba lo no ke both side agree si da banga itu claim po na both side join dam si non son Meghalaya ta bang lo itu ta bang lo da pilar mane pong da thek long lo da do dem bang ke tiap thuni bang ke immediate la banga ke claim po ni akam la si so ka tu claim po la banga Lasi ilitum Karbiang long arada bangke CM alam arju lapen kedam tanga porahut KAC CM rong hangsatami ningje bomlo Karbiang long alongle abangke inchi si anta Meghalaya phan pipe lapen gifen tek polisia bangke Karbiang long mate sik sedul ahavara phan parlo ponpe puta MLA Terona sang hopen ningje ponthu 62 area purite asam chim sa si pulo ke Karbiang long 62 area ke game mente ka lawe laga kapre ka hoy don long puji kapre dem ke da bange Meghalaya chim sa pulo je Karbiang long la pe Meghalaya ke hoy ke apra sarkar tum ke phla ka teng si dupo la so teng si tum ko nang pu si bang ni dak lo lage ati pi mage la jalang tum mata ab thanga tum chim minister ka ni det alam na tum da kroi nei ni tum ke itu Karbiang long CM ba asam chim sa ba nang thang teng tum ke kroi lo ke itu hima dah kalau deh adim dah lo itu ke kroy lo apa itu thanda pu pe pari itu ke agency along leta Meghalaya pang ki piji pu bang ke la bang ke mata te lo abelo la bang ke
सरकार तुम बांके फ्लाका तेंसी नु क्रोइलो सो तेंग बंसी तुमके डोरा पे चोरा पे काम टेमरा पे दंग पु लाबा ला सिस गे मेते पुलिस के कर बेंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एरिया के लाबांगे दाके रुदम दे गपे लालो ahoy anujok mate pilar ke phang no pen ke ahoy along solution ke doji kali jong hele phang nu sitami ahoy bangke la so teng pensi do verpo la sila so pilar ke heno dimalong puthot ke sompon je aphan abangke kar benglong lapen meghalaya ahin pen sitami jetong sar pensi bangso pilar abangke sompon thupo puta mla terona sang hopen ningje pontu ke bang krap elo aprang tedi 51 52 nengkan mane so demarcation apen redemarcation 77 72 nengkan so bangke state Meghalaya state reorganization so hote bangsi सरकार तुमके दुई पके सरकार इंडिया सर्वे आसाम सर्वे बांगसी जे कर बेंगलों लाबे मेघालय के लाहेलो तंदा का नी को पंगो बांके ला बांके क्लब के देसी में मान जोक ले क्लम पुतनी तुम हिल बांगे ला बांके पेन रैम लो तासो नी ओके पंगो ले बॉर्डर सुरसो के ले देजी अति पी बांगे ताकि तुमको बोनिंग चो एलाम चो पोला बांगे थे बसु बांके पिलर के ना तुम पांग होके पता पिलर के हिमा के होए तही ला बांगे रिदी माते क्लम के सरकार तुके लासी का पंगो पेनते इतु बांके ta pupu amonu tu meeting sam klem ra pe chora pe dar pe bangsi ni Meghalaya ke do akhai to mata tili ke junigri kar benglong to mata sonsi tili ke juni ke soma pilar atengsi puthot pilar ke sompon je aphan Meghalaya pen west kar benglong administrative law and order cherapet pen pilar ke sompon je aphan tapat arat pen juningri alamthi pachini hamren pen chandra singh ronghang ke TV news